Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Ассалаумалейкум. Естеріңізде болса, мен парақшамда Мұхаммед Али 2 рет Құран оқыған видеосын салған болатын едім. Көбісіне ұнап жатыр. Тағы да Мұхаммед Алиден бір Құран аяттарын сұрасақ. Мұхаммед Али, Аятты көрсең? аятты көрсетесің ба? Бисмилля. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ما شاء الله.